Good morning. Happy Three Kings. So dati ti awag tayo. Happy Three Kings. Ngam kinagpaiso na ti rambakan tayo tatta Epifanya. Anya ti Epifanya panangiparangarang nagparang ti apo babaen ti bituan imparangarang na ti kinasi asino na. Kadagiti tallo nga mamasirib, tallo nga ari kun atayo nga no dadduma ngam kinagpaiso na tallo ang mamasirib kinapandadimanon ket iso dati kung kunak idi na minsan daytoy Bethlehem event tayo naggagampor daytan nya naglalauken panaiyanak ni Apo Hesus iti kolloong ostomat gapot adda mo karnero kada kamilyotan ni Maria ken Jose adda mo dagiti tallo nga ari dayta tallo nga ari aga haan nga iji nakaayan na kanan nagawid dametten apay di pa nakaangangdod ni Apo Hesusan nga italata mo kulloong ti manong aldaw na nagawid dan iso nga dayto ebanghelyo tayo balay tinapanandan ijayan balay da Marian haanen nga ijay nga mapantay maintipon dagiti tallo nga ari napanda inted ta daton da nya daton da tubay to, bukto, ken. Siyempre, ako light nga rod dagita na pan, di kapilitan nga. Tubay to, pulot. Balitok, insenso, ken mira. Kabang panunutek. Idi naawat na dito di Apo Hesus. After nga na ito, dajidaton da, nangipanan nga tamo da Apo Hesus na po Santa Maria niya. Balitok. May saka wise men alangan nga mang daton ka mati balitok nga kaskas lakikit dakkel golbar nangipanan na nga ta taytuman adda ka idin antay antay ko madamagan nangipanan na ba nang ani Apo Hesus nga ta baka inlimod na mat ayan na nga ta di balitok sa bagay kita nyo dattalapayag yon dattatengged yon da kami datoy ni pemen ta yelo nga rodan kayo pang panunutek anya nga tamo tinangipanan da regalo after insenso ken mera ke bangbanglo ka at least ibos ang gibalitok na dayay nga rutin na pasamak takas ano ngamin daytoy apaya nga tikuna tayo Epifanya panangiparangarang ti Dios ti kina si asino na kinaadda na kada tayo kinusublyanan tayo masapol nga review tayo dayto nga panakaisalakan nakagasgasat tayo umuna ti Dios napukaw na ti paraiso babaen ti basol ay ti Dios baliktad ti tao ti lubong napukaw na ti paraiso babaen ti basol nya adayo tayon kini Apo Dios ngem ti initiative na isu na tinangi rugi imay na tayo dinanon iso na tinag-reach out nga may nang tanggaya kanya tayo anya dayta the word became flesh ti anak ti Dios tim babaen ken ni Apo Hesus inkawis na ti kinatao tayo na itanok tayo met na iranod tayo ti kina Dios na Dios ti may dimanon kada tayo haan nga da tayo ti hantay kabaelan ti mapan grasya na iso nga imay ketattanhan nala nga hanla nga dimanon impakaamunan iti pagilyan tintero a pagilyan nga adda ti Dios anya dayta babaen ti bituan isugar nga da may agkaruling iji balayo anya ti kantada o baggak sa didaya ito'y kanti batog na kaya na nga sa uwan ni ninyo Jesus adda di unag ti balayo kemangnam na mada nga dakkel ti papaskwayaw inikam ti singkaw paskwayo ana imot awanan ni napukawon ni ninyo Jesus iji balayo ta imot garod binalbaliwan da di kwada di makasjay adti kan ti bat imparangarag na babaen ti bituan iso nga naipakaamot intiro nga sa nga lubungan iso da sinursurot dagiti ari imagine mo dagiti tallo nga mamasirib sinursurot dati bituan kada tayo amin ka makita tayo mo di baggakan amoy baggak morning star ka makita tayo mo amin kaya Middle East ka makita da diya ka mo no kasano kababakan niya da
Hindi ka babajibitun nga sumursurutan kasta siguro tapantay mo intuon di Christmas tree tayo dadtan na kasi nursurot da aging gana nga na ibatog iya kaya na nga sa uwan asidag na baba kada tayo ka na nagnatumat kasi da yan na iparangarangan ibagbaganan nga addan ti Diyos kada tayo nakikaisan kanya tayo kadwa tayo katata iti mada mga panahon tayo normal mga makakikita tayo ti istaraan. Imparangarang nan malaksid iti sakramento, ti bunyag, nasanton a misa, konfesar, kalaysa, malaksid ka dagito nga sakramento, ti saludsuden na, mariri natay nga ron nga iparangarang ti Diyos. Mariri na tayo kaditi kaadda ti Diyos, iti biyag tayo. No imparangarang na marinam, baka di mo pampanunutom ka, makariing ka tirabi ka, masapul nga, agparang day tay istar, tayong kasurutan, adda ni Apo Isos. Baka ti kayat nyo ka makakita istar, makadtoy ta danugad tamuging mo ta, makakita ka ti istar. Naawat tayon day ta nga istar, naawat tayon day ta, na iparangarang na kanya tayon. Kati sa ludsod, mariri na tay kadi. Ma-appreciate tay kadi. Kas ano nga rin yung umay na kumadayta nga rin medayta nga pagkaadda ti Diyos tinsamo pampanunutin yung ka agapo sa dilangit nga bag aglipakan niya tayo to yung ka adda Diyos ko na tayo awanan nalpasin nga imparangarang nan na minsan imparangarang nan na iranod tayon kakas ano ti pan nakarinam nga adda ti Diyos every single act a good act amin nga aramidan tayo nga nasaya aramidan ni kabsat mo para king ka nga nasaya at nga naggapo iti puso iparparangarang na nga adda Diyos babaan kinikabsat mo. Wow! Iparparangarang na maririinam nga adda Diyos. Managayat ni Apo Diyos, haan ang aga po di langit nga itin nagtailokopter deta ayat ti Diyos. Datayo ang no dadto magamin hantay mariin na dagiti grasya kinasaya at ti Diyos kanya tayo dagiti aramid ti Diyos kanya tayo no nagkamali ka adda na kasagana nga kabsat mo nga mamakawan na Diyosan dayta no kaya na pa ilang nga tulungan na katapno maalangon di katataom ta sumayaat ka na Diyosan nagdapay lang nakalagip king ka nga mangtid mo tata Christmas uno dete ko haan nga naggapukin ni Apo Diyos no dapat lagi rayat mo tiban niya suwan no kwa nga pulutan wow nagapugin ang puyo ko namot tingamin kalaban na dayta no haam mo mariin na ti ayat ni Apo Diyos iso dadya agkum-complain ka ayan na ti Diyos oray ka ita sakit tayo ita problema tayo kadagiti pakariribukan tayo iti biyag adda Diyos isugarod nga no daduma mariin na tayo tibis napadasan nyo na bisinanan ayun nagluluumag kayo posible isugarod nga no na nabisinan ka mangan ka maup-up iso dadya ti grasya ti Diyos haan no nagsakit ka napadasan nyo nagsakit tingipon nan nga dahil amin nga agsaludsod ka ayan na tayo sa guys agsalud-salud ka na so nurin na amin nga kararwam nga rod nagsakit ng ipon mo ngam no nakatumar ka maup-up makaginawa ka hangat nga ayat ni Apo Diyos dayay iso nga da ni Apo Diyos iji alaksan haan iso garod tinangagas di amin nga no sakit mo no diyay may isang padi tayo kung maopera kamo yung nagmayat di imbagana mo yung imbagana imintad nga ta ni Apo Diyos dayto itapno ad-adda nga mariinak ti ayat kindungo na kanyak tanudad duma iya sakit tayo uray no kuna tayo agproblema tayo wan kabayatan ti sakit malipatan tayo nga ayat ti Diyos ngam no addan pan nakaagas ditan nga adda nga mariinam ti ayat ni no adda problema kemasulbar ditan nga mariinam ti ayat ni nga po Diyos no agkasapulan ka kadda kabsat mo nga umay umarayat kanya mga tumulong di ta nga mariri na maiparparangarang ti Diyos ti ayat na kingkahaan oh masiyay
Katatamaan niya ti aramidan tayo mat so papakam day nga imparangarang ti Diyos nalpasin nga na iparangarangan nari namon ti kaadda ti Diyos king ka anya mo ti misyon mo ipari namot kadagiti kakabsat mo nga adda Diyos day ta kasayaat mo day ta tulong mo day ta regalong no makita na ka sa pulam ka arayatem adda Diyos babaan king ka no narianam ni Apo Diyos iti sa bali, iparangarang mo magkadakwada. Malaksid ano sa bali, iparparangarang mo. No kinatangsit, iparparangarang mo. Amukon, dati atidog ti ipos na, iparparangarang mo. No man naging bubukod nga, bagbagi na ti sirsirbyan na, amok ti iparparangarang mo, dati duat sara na. Ni Satanas. No sa bali, iwarwaragawag mo, ay atidog ti dila ni Satanas, di mo nakakita kay ti picture nan? Namit yung personalon, hampay. Ay hampay, kaya't yung nga mamit. Lahat, ay pasarak ko kada kayaw. Atidog ti dila na. Kita am takaruba, matidog dila na. Ang kumutang ibaga nga Satanas, kada kayo. Luklukon kaya. Kaday jay, no ti iwarwaragawag mo ka kinadakes, kinaman naging bubukod, kinagamrod, tabagbagim ti serserbyang mapalpalakpakan haam mo nga sabali, uray no mangted ka siyak mo ti maiday-daya, sabali at iwarwaragawag mo. Iso nga no marinada nga adda Diyos gapuking ka, iparparangarang mo mat ay tultuloy mo di misyon na nga mangiparangarang nga adda Diyos. Numari na da nga adda Diyos babaan ti kasaya at ti galad mo ikarkarigatam uray man naman nagbasol ka kahit na nga saon na iparangarangan ti Diyos addan kada tayo ngam nasika ng patay ti imparangarang na kanyam dimmat maiburay ay kanatayon ti Diyos apaya kapamintlo na maikrusen ta apaya gapuking ka tadimot am gati kinatangsit mo, kinaman naging bubukod mo, kinagamrod mo. Di mo maiburay kadakwada, di na naidepen dahi nga panangiparangarang. Kada tayo kakabsat, dahi ito'y panangiparangarang na ti kinasiasino na babaan ti bitwan, mabalin ay niya na ganan, ti misyon tayo mangiparangarang, naawat tayon. Idi ay nayanak tayon, nabunyagan tayon, naimula kada tayon, nairaman tayon, iti dayta nga naiparangarang nga Jesus. Isungod nga nabunyagan ka, itinagan ti Ama, Anak, Espiritu, naibunyag kanyam hanga maikkaten. Kadi kaya na nga saon, adaking ka. Parwarem ta anak, hangga maangag balin nga Ama. Parwarem ni Apo Isus dita. Babaan ti panangidalan ti Espiritu Santo kaya na nga saon iparparangarang mo itibiyag mo gano daddo mga rod kunakon kada tayo mo ti mangididap dahi ta nga bituan ata sa bali mo ti kayat tayo di mo bagbagi tayo sa bali mo ti kayat tayo abaken na tayo mo ti kinatangsit abaken na tayo mo ti kinamanaging bubukod abaken na tayo mo ti gamrod. Iso nga awan mariin na nga ayat ti sabali kadi datayo tinangidep ala kakabsat dati pan nakiparangarang na lawagan tayo no kas ano dayta nga ayat ti Dios kanya tayo dinanon na tayo uray ti panubok ti biag tayo adda Dios nga mangiparpari na ti ayat na kada tayo tunggal aramid nga maipaay kada tayo aramid na Diosan tunggal met kinasayaat nga aggapo kada tayo magparparang ti Diyos, iti sabali gapuking ka. Ginagasat ka Pagbirukan ta, ayat panangiparangarang ti Diyos kanya tayo, no? Ang iti, rupa ti tungga, sa bagay ta rupam, kaslanya ka mo, no? Yung parparangarang na mo ta rupam. Kitaan nyo man ta rupa ya. Nagsarming ka. At namula Diyos king ka, ni awan sa, gawid ka, rupa. Makita damula ni Apo Diyos king ka, awan sa, ang kagsub-sublain. Niso nga, ti Diyos akad kan niya tayo. Ti Diyos akad ti sipay tayo, adda kan niya tayo. Ibibiyag tayo nga rod. Iso nga na yung parangarang na ko na tayo, kadi nagsurti tayo. Lapadasin nyo. Iwaragawag yun ni Apo Jesus.
Nakitaan nyo no agawid kayo, mapangkati misyon nyo, pampamilya yo, sa dinuman, maririnada nga ni Apo Isus apaya, katataom, di kinasayaat mo. Nagawid ka ko na, wow, imparangaran ti Diyos kanyak, ti kinasi asino na, iparangaran kumot kadakwada. Nalaiburay tayo ani Apo Isus, ta sayang mo day nga effort na, sayang mo day nga sakripisyo na, no datayo, ora ka datay nga makimismisa, no di mariri na, datayo nga umay nga kung ko na nga mamati tay kingkwana ka awamot pakakitaan da ngay ka sayang ang effort day jay ala kakabsat nagaasat ka nagaasat tayo dinanon na tay ti Diyos iwaragawag mo iburay mo inspiraram ni kabsat mo nagkakapsot tulungam ni kabsat mo grasya ti Diyos day ta kada tayo